Dragi moji đaci petaci, Esselamu alejkum. Nadam se da ste dobro razumjeli gradivo sa prethodnih časova, zato što sada nastavljamo dalje. Danas ćemo naučiti šta su to pomoćni glagoli, čemu oni služe i kako se koriste. Na prethodnom času spomenula sam da imamo 3 pomoćna glagola. To su jesam, biti, htjeti. Ovi glagoli nam služe za građenje složenih glagolskih oblika. Pomoćni glagol jesam ima samo oblike prezenta. Pomoćni glagol jesam u prezentu glasi: ja jesam, ti jesi, on jeste. Mi jesmo, vi jeste, oni jesu. Zapažamo da su to duži oblici. Kraći oblici pomoćnog glagola jesam u prezentu glase: ja sam, ti si, on je. Mi smo, vi ste, oni su. Pomoćni glagol jesam, pored dužeg i kraćeg oblika, ima i odrični oblik u prezentu, a on glasi: ja nisam, ti nisi, on nije. Mi nismo, vi niste, oni nisu. Pomoćni glagol biti ima sve oblike osim trpnog pridjeva. Pomoćni glagol biti u prezentu nema kraće oblike. Pomoćni glagol biti u prezentu glasi: ja budem, ti budeš, on bude. Mi budemo, vi budete, oni budu. Pomoćni glagol biti u aoristu glasi: ja bih, ti bi, on bi. Mi bismo, vi biste, oni biše. Pomoćni glagol biti u imperfektu glasi: ja bejah, ti bejaše, on bejaše. Mi bejasmo, vi bejaste, oni bejahu. To su duži oblici pomoćnog glagola biti u imperfektu, a imamo i kraće oblike koji glase: ja beh, ti beše, on beše. Mi besmo, vi beste, oni behu. Pomoćni glagol biti u perfektu glasi: bio sam, bio si, bio je. Bili smo, bili ste, bili su. Pomoćni glagol u pluskvamperfektu glasi: bejah bio, bejaše bio, bejaše bio. Beja smo bili, bejaste bili, bejahu bili. Pomoćni glagol biti u futuru prvom glasi: ja ću biti, ti ćeš biti, on će biti. Mi ćemo biti, vi ćete biti, oni će biti. To su duži oblici, a kraći oblici glase: biću, bićeš, biće. Bićemo, bićete, biće. Pomoćni glagol biti futura drugog glasi: budem bio, budeš bio, bude bio. Budemo bili, budete bili, budu bili. Imperativ pomoćnog glagola biti glasi: prvo lice nema, jer sami sebi ne možemo narediti. Drugo lice budi, neka bude, budimo, budite, neka budu. Potencijal pomoćnog glagola biti glasi: bio bih, bio bi, bio bi. Bili bismo,
bili biste, bili bi. Glagolski pridjev radni nema oblike za lica, ali ima oblike za rod i broj. Jednina glasi bio bi, bila bi, bilo bi. Množina bili, bile, bila. Pomoćni glagol htjeti ima sve oblike osim trpnog glagolskog pridjeva. Potvrdni oblik za prezent glagola htjeti glasi: ja hoću, ti hoćeš, on hoće. Mi hoćemo, vi hoćete, oni hoće. To je naglašeni oblik, a kraći oblik glasi: ja ću, ti ćeš, on će. Mi ćemo, vi ćete, oni će. Odrični oblici glagola htjeti u prezentu glase: neću, nećeš, neće. Nećemo, nećete, neće. Pomoćni glagol htjeti u aoristu glasi: htjedoh, htjede, htjede. Htjedosmo, htjedoste, htjedoše. Perfekt pomoćnog glagola htjeti glasi: htio sam, htio si, htio je. Htjeli smo, htjeli ste, htjeli su. Pluskvamperfekt pomoćnog glagola htjeti glasi: bio sam htio, bio si htio, bio je htio. Bili smo htjeli, bili ste htjeli, bili su htjeli. Futur prvi pomoćnog glagola htjeti glasi: ja ću htjeti, ti ćeš htjeti, on će htjeti. Mi ćemo htjeti, vi ćete htjeti, oni će htjeti. A kraći oblik glasi: htjeću, htjećeš, htjeće. Htjećemo, htjećete, htjeće. Futur drugi pomoćnog glagola htjeti glasi: budem htio, budeš htio, bude htio. Budemo htjeli, budete htjeli, budu htjeli. Glagol htjeti u imperativu glasi: prvo lice nema jer sami sebi ne možemo narediti. Drugo lice htjedni, neka hoće, htjednimo, htjednite, neka hoće. Potencijal pomoćnog glagola htjeti glasi: htio bih, htio bi, htio bi. Htjeli bismo, htjeli biste, htjeli bi. Da vidimo šta smo naučili o pomoćnim glagolima. U svojim bilježnicama zapišite koliko ima pomoćnih glagola. Koji pomoćni glagoli imaju duži, a koji kraći oblik. Izmenjajte po licima glagole koje smo naučili na ovom času.